Može. Dobar dan i dobrodošli, dragi gosti. Skupili smo se danas da proslavimo 1. maj, Uskrs pravoslavni. Da smo živi i zdravi. Izlaznost je 100%, pečenje je stavljeno, kum Žarković roštilj pravi, Joco nosi pivo, ide od jednog do drugog. Mislim, Joco je postavio prasence, sad se okreće, sad samo treba da znamo kako ćemo da ga mažemo, da li pivom ili običnom vodom. Čekaju se Gojko, Zoko, oni pobjegli. Hoćete nas provesti malo da vidimo? Hoćemo, izvolite. Održava se u Banatskom Karađorđu, ulica Nikola Tesle, 40 i... ko je to? Neki. 3-4. Koji si? 42. 42, znači 41. Da. 41. Očekujemo da će nam se Snajka pridružiti svakog momenta. Mislim, pitanje je Gojko Poznajić, trebalo bi da se oženi. Vidit ćemo. Kum Žarković trenutno roštilj priprema. Meso je izlupao, hvala Bogu. Rakiju je popio. Nema ni vremena ni popiti. Nema ni vremena po rakiju popiti. A šta imate amo? Imamo predsjednika Demokratske stranke iz Srbije. Mi smo i naprednjaci, demokrate, Liga, socijali, Dveri, SSS, ali bitno je da smo zajedno. Mudro se motri na predsjednice da ne bi pušen godinu. Izbori još traju. Izbori su još u toku, izlaznost je 100% i tako je to. Da smo živi i zdravi. Tako je. Živjeli. Ti piješ to?